Ke Indian National Congress kala Khyllem jrain Meghalaya but kut syndon jingdon Nongthaw Ain hapoh ke Iingdorbar Thaw Ain ke Jylla da ke jingiehnoh kam sau MLA basa marwei hapoh kesem ba Ronnie V Lyngdoh. Uba Ronnie V Lyngdoh MLA ke Mylliem hakasni balang ula ai ya ke shithi enoh kam kemudkhot ke Indian National Congress kabala pinkut syndon ya ke Congress bandon ya ke sur hapoh ke Iingdorbar Thaw Ain ke Jylla. Uba Ronnie udah MLA uba khadu na pada kisangut ki MLA ki bajob ya ki election arhaja arpulai wala eno ya ke jinglong khot ke Congress. But uniu MLA ke Mylliem ula ban pinyas no alang bat ki laingut ki wei pat ki parlok ban ya so shaka sem jong ka National People's Party. Uniu MLA ke Mylliem ula litban IT ya ke shiti show speaker ke Iingdorbar Thaw Ain ke Jylla Thomas A Sangma. Pin pau bola lit so shaka NPP ha ke jingdon lang usimbut menteri rangba ba asniaw halang dhar MLA barem ke Mylliem ba Hamlet Sendoling baru nang yalam ke NPP ba Daniel M. Thank you. As a member of National People's Party in the 11th Legislative Assembly.